Mlada kakainska boksačka Nada Dino Šabanović će 12. februara imati pred sobom novi teški izazov. Naime, on će na bokserskoj revi obračunu u ringu 2 ukrstiti rukavice sa mladim borcem iz Sarajeva Nerminom Pekmezom. Ovo će biti drugi profesionalni meč mladog borca kakainskih korijena koji nastupa pod sarajevskom zastavom. U nastavku naše emisije poslušajte kratki razgovor sa kakanskim borcem. Dino, 12. februara očekujete drugi profesionalni boks meč. Ko je tvoj protivnik i koliko dobro ga poznaješ? Pa dakle, napokon sam dočekao svoj drugi profesionalni meč. Protivnik se zove Nermin Pekmez, to jest dolazi iz sarajevskog kluba. Inače on je debitant, ovo je njegov prvi meč u profesionalnom boksu, dok je ovo moj drugi meč. Borit ću se pod okriljem organizacije Oluja u ringu 2, to jest domaći klub na čelu sa Zijadom Durakovićem organizira tu manifestaciju. O protivniku ne znam toliko puno zato što je debitant, ali čuo sam da je u kickboksu kao i ja bio uspješan. Ovo je dakle moj drugi meč u profesionalnom boksu. Inače sam prije boksa trenirao kickboks, amaterski profesionalno. Nadam se da ću donijeti pobjedu u svoj grad. Evo, ovog mjeseca očekujete još jedna borba u Njemačkoj. Evo, ime protivnika nije još uvijek poznat. Šta možeš očekivati od ovog meča? Dakle, za ovaj meč u Banovićima spremao sam se jako intenzivno, pa tako da nastavit ću te pripreme do 23. februara kada me očekuje meč u Njemačkoj. Dakle, ime protivnika nije poznato, prije svega zbog organizatora, zato što ne zna da li će protivnik 100% doći ili nešto slično. Očekujem veliki i dobar meč. Meč će se održati u njemačkom gradu Regensburgu. To će biti veliki ispit u mojoj karijeri, početničkoj bokserskoj karijeri, zato što će mi to već biti treći meč poslije ovog u Banoviću. Trenutno si u sarajevskom klubu borilačkih vještina, odnosno borilačkih sportova šampion. Šta nam možeš reći o svom novom klubu? Pošto ja živim na relaciji Kakain-Zenica zbog obaveza na fakultetu, nisam u stanju da idem redovno u Sarajevo, odnosno da treniram u tom klubu šampion. I prije sam ja sarađivao sa trenerom Harsom Radmilovićem, pa sam odlučio da pokrenem saradnju na drugoj strani, to jest u profesionalnom boksu. Prije sam sarađivao u kickboksu. Klub šampion se uveliko izdvaja po svojim aktivnostima, prije svega što nudi mladim borcima priliku da se dokažu, da vide neke nove dijelove ovog sporta. Evo, planovi za budućnost, da li su dogovoreni još neki mečevi, odnosno borbe, da li ima naznaka od samog vašeg kluba da ćete se boriti na nekim turnirima? Pa dakle, već u mom prvom meču koji se održao u njemačkom gradu Luhovu, gdje sam nažalost izgubio, nisam bio u ekstra formi. Na tom meču sam se svidio tim menadžerima, konkretno menadžeru koji sređuje nama mečeve Dalibor Ban, i dobio sam još jedan poziv da učestvujem na njegovoj manifestaciji. Kao što sam najavio, održat će se u Regensburgu. Neke konkretno planove i dalje ću trenirati. Imam svoj cilj, a cilj je da uspijem što više u profesionalnom boksu. Do koje granice ću ići, to ćemo vidjeti naravno. Možda na kraju imaš neku poruku za sve omladince koji se žele baviti boksom, odnosno nekim od borilačkih sportova? Boks je prije svega plemenita vještina i preporučio bi svakoj osobi koja želi da nauči neke metode samoodbrane, prije svega radi sebe. Želim da kažem još mladim borcima da ne staju u svojim ciljama, da idu samo naprijed. Kao i ja sam još relativno mlad, 19 godina mi je.